لدفرات التمر يا روجافاي كردستاني وبتايبات لجندين آسوري جكدارين داعش إريشي وان جندان كرن مالبات رواندن وواجو هستن دفرين دبن كنترولا واندا بشتي هشت مهانج اشکنجا درونی یاکوان مالباتان دناوا چکدارین داعش در باس کری ولاتیک بحثا چیروکا خادکه 23 شباط بيستو سسايا سباتيا دا ما دنگي دولايان بيست ما ناتزانين او داعشن بشتي كنترول كرنا برنج آلية داعش و ام وردوهستن شاي عبدالعزيز بشترا ام برن شهدادي و ام نيزيكري هشت مهان لورما بقينا هناك تقريبا 7-8 أشهر ين هری زحمتی دوی دمیدک شاندی جنبون کو او هشت مهان لجامع چکدارین داعش مان و کو سبیک شر و داعش او سه مهان دوری کوره ویان خوش کر. من البداية المصير كان مجهول طبعا هن ما من الزاني چاران ويسا ما تشيا ام برن چاي عبدالعزيز و بشتر شدادي و ما تشتكل سر مالباتين خواه نتزانين من تجاري باور نتكر قو امي وقرن نفكر انه مصيرنا المجهول بنفيق الصبح ما بنعرف مصيرنا. د ایریشن داعش لسر دورین سوری و عراق ده داعش گلک مالبات زیندان کرن و گلک جن رواندن و تانها گلک کس ده زیندان وان ده دمینن و لگور کسین گو داعش او سربز برداین گو داعش همو جورین اشکنجه و بن پیکرنان ده زیندان خود بکارتینه.